Evo, dobar dan svima. Danas smo održali sastanak ovdje u Palati predsjednika Republike, predstavnika političkih partija koji čine skupštinsku većinu zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, gdje smo se upoznali, ali i konstatovali da je stanje u Republici Srpskoj na jednom zadovoljavajućem nivou, da institucije funkcionišu na najbolji mogući način i razgovarali smo o nekim narednim koracima kako da poboljšamo stanje u društvu za sve građane Republike Srpske. Ono što smo se dogovorili, svi zajedno dogovorili smo se da budemo solidarni, da promovišemo jednakost i da odbacimo nametnute odluke od strane predstavnika OHR-a ili visokog predstavnika koji nema utemeljenje, odnosno nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti. Tako da smo mi sve političke partije koje čine skupštinsku većinu se solidarisali i rekli da dovršimo zakon koji je već od ranije postojala inicijativa o finansiranju političkih partija i da ta sredstva nađemo načina kako da pomognemo građanima Republike Srpske, da ta sredstva usmjerimo da li u demokratsku obnovu Republike Srpske, u našu omladinu i da vidimo na koji način možemo da demokratski dodatno obnovimo našu Republiku Srpsku. Isto tako smo reagovali na optužbe od strane Bošnjaka, odnosno Stranke demokratske akcije, kada je u pitanju imovina Republike Srpske, a tiče se Brčkog distrikta. To pitanje je za nas, predstavnike politike koji činimo skupštinsku većinu, davno stavljena tačka. Brčko distrikt pripada Republici Srpskoj, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine i mi to nismo pravili problem, ali ne možemo da ostanemo nijemi, da ne kažemo da ćemo se suprotstaviti predstavnicima politika koje dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju imovina Brčkog distrikta, a koja pripada svakako i Republici Srpskoj. Tako da sve žešća huškačka politika koja dolazi od strane Bošnjaka iz Federacije Bosne i Hercegovine će naići na odgovor Republike Srpske, a Republika Srpska je ta koja uvijek poziva na mir i stabilnost i protivimo se vještačkim izazivanjima kriza kada je u pitanju optužba ili montiranje procesa protiv Republike Srpske, ali i nosioca najviših funkcija Republike Srpske. Čvrsto stojimo uz predsjednika Republike Srpske, uz predsjednika vlade, uz predsjednika Narodne skupštine i pozivamo još jednom na razum. Nemojte izazivati Republiku Srpsku. Republika Srpska poštuje Dejtonski mirovni sporazum i molimo vas, urazumite se dok nije kasno da razgovaramo, da sačuvamo i mir i stabilnost i Republiku Srpsku u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine. Toliko, hvala.